Boum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Watukufu wa jamalifu wa Komora Mungu Mwenyezi Mungu kaya mjua wanono hanze rabbil alamin. Wa alaikum salam mamalu ai. Mwenyezi Mungu ajeleke samedi ya leo kaya inu samedi lijua kaya wa Komoronti pia uji kusantra neze shughuli. Mwenyezi Mungu yarnike joka na heri harma inti ya Faransa. Hosonu maze shughuli nana eza huwa komorikao desfanishi hao harmotino Mwenyezi Mungu alijaliye yari bulie milango ya kheri ya baraka hanza rabbal alamin. Wa alaikum salam Bahia, wa alaikum salam Abubakari Samira. Watukufu dumbushila ni heri na baraka yefu mwansi ya leo ikemjuha wanono mshelewa wanono ho hanza rabbal alamin. Wa alaikum salam Ahmedi Monisa. Watukufu, comme d'habitude, Gassivanu Hasibaboudou à Komor. Wa alaikum salam Sima Hirinami. Partagez le direct. Wa alaikum salam Nayana. Wa alaikum salam Mataji. Gar profitor li yirijibu ze salam. Rahe wakati ka urjondi sa ze message. Au ka ze message za leunga bona mwenjuse. Merci beaucoup Bahia. Moi aussi ngamwanzo sobuya Mwenyezi Mungu. Watukufu gamtsao samaha ntina ujibu ze salam wakati kao siku leo usiku wa hizi hayasa ranzo rede haukaya lalikiwa ni atukuziwa haruma shughuli mruhende haonesa shila shweka wanikiwa sho garanzo nde haraka utimize message hatu ili lijua uhafili haneze hayasa yani de dunia haukaya yondio wanadamu wenji wako uhafiliha shaudi waza yekiyama. Mwenyezi Mungu jorjandi ya ejoka na heri duniani nana akhira insha Allah. Mwenyezi Mungu arengeze zeroho, yarengeze wajazatu zeroho, yarengeze ho binadamu wa huwa Komoronti pia zeroho, rikiwa nadamu wa hanzana duniani nana akhira. Gamungushuru ni heri na baraka ike mshele wa wanono, mjuha wanono, ho hanzahe rabbal alamin. Mwenyezi Mungu ajali kahaina mkomori ujihunro umahalani kao biali urahunu manga. Rahaina wahanu harma dunia, Mwenyezi Mungu yarihifadhi, yariprotege uhanza rabbal alamin. Watukufu wa alaikum salam rasmia Ibrahim. Ma sœur, ze sujet ka don lonizo, gamjo zamba heni ulo content. Ya baki ya suive ya utso content. Ya rohi, wa alaikum salam mama Nadia. Wa alaikum salam Jamali Nadia. Sabanti na ujibu ze salam, mshamdu yoziona mluka tina tashwa, mluksongo jionrangu zijibu. Watukufu wa Komor, ze message nlonizo, zin message kao, zin en message nzima message vraiment ya triste. Message ya usikitif. Kao, gamina besoin partage. Pour mwana mabotli, wa alaikum salam ze Saidi, hauthi mon frère. E message nzima, watukuf, message ya mwaname, ikao, inunga mjo ujandongozo ujimlu fahu wanaome, ya ukaya narifanye namna ya udonesa onrume wa hatu. Wa alaikum salam mama souveniri. Ronese ukamrume de chefu mdahoni. Mrume de lego baladaho. Mrume do upando wadaho. Mrume de dhoma na mdahoni. Ukaya ngasina mwanyanyasi. Ikao ngehunu Marseille. Bada ngehunu Marseille. Ye mwana hahe wankabu. Hamwambia mbaba hezo ikao yowona mzazahe yozifanya. Wa alaikum salam maniza. Badala yowona, oui salut Rashad. Yowona mzazahe yozifanya. Zotabisha ula mwana ikao mwana wa mzazi. Zika zimjivia banda yemru wa marar.
ika oblige yambie mbaba hae ukanga wadongo jamroda honi ola mbaba hajiwonelea wenjia ona ulawa banda zijiri yani para ya nabia yesujeti ilawa njakanza niyambi shemana niyambi uhindu dabuna tunda na hunga ola mbaba hani para hanabia hausiu ula mwana wa hemru mshahe haro hahede zahe haizo mzazahe yafanyao ula mrume habaki na boha onobo njia ona ulawa gamjon rungozo wanaume wa Komor nirongoze ye mrume mkomor wi masheri Catherine Baraka nirongoze e wanaume wa Komori mjue ye sharafa sha mrume ya jue ye place ya hai ya jue wakati wa ubaki ka mrujwa ubaki wakati ya uonesa ukaye mrume ya tibaki na jue ujar detaye hadisi wakati kao ye mwanamme wakati ya nipar ya neleze hadisi gasina 2 mois simrelaxe simkulize sanga minaka hendezae bande hadisi yo hadisi ya uchanfu hadisi ya usikitifu sunu ya ukaya ntina uyamba shema na niyamba uhiliga mwembo hasabu de mwana mmewe haukaya ye mwana wa mzazi hanyongwa hendiza hendezae ho usikitifu mzazi hazufanya halauda honi shatika ufikiri ya ukaya ye mrume gujonesa udhamana na unrume ya ukaya banda tijionelea ya boka batsindola gamjuka wenji ikao wo ukantu malahoni wake juma utabishiwa na utrompewa okwa jiula wa ubaki ya wenyu wanwa ume makaseti nywanwa ume makanga gamjo hujayidi sije ya mwade sije ya bili mwana mshohatu ikao nakai Komor nzadzahi no wanauma no wanyanya wa uhunu wazalo hunu yeye hazalhani Komor hakamfagate soma mzazahi hakamfanya tuskilfu mzazahi hakaumnika haina mbahinu mzazahi hammashia mzazahi antuka kajalolo katina mbahinu atsumnika bahata magari hakaumbesha Komor yemotola manamshatola hatafijo abagwanzo ya jimanga hatafijo abagwanzo ya Faransa mzazahi mwambia ukaika huja ujuka lantizale da hondo wenga wa iho kutina zutabishao haina mwezi ngo tuna mapesa ngwerewa tuskilfu esha hutlia fikira ujemanganyendo na mix na ujwa hurenga normali wakati kao nja hudeclare ulamba je manfuga manzonje nzazahi mfanya msafara haviri Senegal hahundu passport ya mrufano nae imbita ujamanu Faransa mwezi ko jati muhajibuho polisi gwanzo ya Cesar hajibuho polisi gwanzo ya Cesar. Pourquoi yanzu ya Cesar? Garjo hujar detaye ronesi ya ukaya owakoka hula ona revu rika hula rikana revu kabatsi ya tuka ufikiri Faransa nanu walo Komor wafikiri Faransa walikum salam kwa simama yode bano juka ujajar detaye ya ukaya imwana mshohatu woyi oinge na kelaji 26 ans haja banda haja hajihundu gwanzo ya Cesar hasa hajibiho polisi hende hadeklare hende hatafijo na mzazahi halatsama pesa 8,000 euros à 9,000 euros hom déplacer se Komori wenda Senegal ya wasilonu Faransa wopeu wimri hantizwa zemali wimri kawangaliwa wimri fanya tout ce qu'il faut Komori wimri ko utabiha wimri kawo emaishaluna ya Komori hata siloma ngakatsu ya yoshi yode ili mzazahi no wanyanya wako ekipe mwanamshohatu hanjia bande hata fijo so ihadzingara mzazahi bagwanzo Cesar ngajo jar detaye ili mrongozi lanla kangujo njia gujuelewa wakati ka procedure isaikubaliwa o polisi wasangwa jangajeo wambe enamna hindri ijokotsonga mwanamshohatu yatisi makalima hindri joma biane yatisi haukaya haduri mumzazahe zemali watukufu uraro jajar maze sujet wa alaikum salam Muhammad mana garanjia mbawi rimambia nyaukaya yele 11 mars
wazazi wae erdarasa ya Lyon ngwaripara hasonsi pia sonro kwanza erdarasa haizorandisa harmaze proje za hatu haizorandisa mzuona okayarandisa majumba ya wanamayatima karjatimizi ngarilalikao ripare ho ujimlifu waho wazazi walo Faransa wahemi jonsi pia wa erdarasa insha Allah et les 11 Madame Hassan Issa le négociateur longue vie à toi mon frère les 11 mars ngarjoka iho Lyon harwe majilisi ya erdarasa insha Allah yo demana rimparao ni nyonsi pia oui Madame Ahmed Jean-Pierre nyonsi pia insha Allah rikeyo watukufu et les 26 wazazi walongu Marseille ngwajuo nana ohama décidé hau prepare imajilisi ya erdarasa ya joka ukaiho Lyon les 26 la homwezi unu ngarjoka hunu et le 11 mars inshallah ngarjo hunriha iho Lyon uhanza rabbal alamin watukufu ngamjo mbavi ni bire mbavi wakati kao gabo polemique ya husu mufti wa hatu baada hari hariseve makretia ganzo mbele wa Bwakomori na mkela vibanga simanga wenji wa hatu ngatsinzo mapurunku wenji wa hatu ngatsinzo mavurunku wenji wa hatu ngari serveo vinyo wenji wa hatu ngafanyao hazi kao za tumeliter zifanye baada gasimanga yoti pia mrujo ufiwa ni mwenye kretien hende ho l'aglise hadunguye maiti nyuzi wona mmono kanga bo papu ya hafa hatera iswa hedaula ni mara iswa heze ya dunia wende wa mzi kamkaradhi Bwakomori madojwe fasili ya respect da wenji wa hanyu lani janjar maze suje za hanyu mkansi gamtsongo usafihi mo hewe gamde yao na azali asuma ni ngutsongo panga nzia yo avance rangu 2019 mlo juma upula na upua na udezana kamtina strategie ya kipolitik majoshida mafanyaka maperse ibidi mfikiri zabaringi azali asumani ya kansi ya shindo ha perse hawasulu malani nzo wasuli tse havotewa rais wa henu Afrika depuis 2019 mlo harimo réseaux sociaux mlo harimo komba kamtina namna ya ushinda mfanye mumzi ho malani mtipia hawana komba ya strategie shamkansi gani juma upua na ubeha kamkaradhi ba mwana komba insulte makalima mai gamambo zinji kapati ngozi changer azalingu hoyo juu yo de réalité azalingu avance ngalo jodi ngoni banunga bokomba bidunga ndwa iwane wandwa perse na ruhunga namna ya ushinda riwane komba deslona damu wanu ne mshide mperse moins de Genève rien n'a changé moins de Belgique, rien n'a changé. Mon gilet de kabati zi changé o. Azalingu wanu esiasa yahe, tsuengu joka ukambada, ya kimfaume wahe enyu Afrika. Izo kamtsona ya uka nyinyi, izo mamba unyezi mkatumika ni kabuli. Wakati kao bidi ruane komba, ya strateji, ruhunre namna, riperse, ritowe azali. Shi makalima hanyu, makalima mai. Makalima ya insulte. Makalima ya udea kamukara doda hukana baraka beka deheli nugamjoka bano hata 2030 rikebano hata 2040 redi hata siwana redi wandu maduhazi yere jimu ya serse kensi ya wike juma uruma kamukara doda hukana baraka ma change ideologie na makalima ya ushinda mperse mrito wensi hatu harumatambu rana ukansa na usiku mke juma ubeha yeka mufti hareseve ma chrétien. C'est pas bizarre. Gassi harmaman do moderna. La glizarme zentizar. Et ça commode, on n'a pas besoin. Chamwele wa yaukaya, yo ukiri banga simanga. Yo mkinishi haukam tume Muhammad hatsurese viwa naswara. Yabo na wadoka mba mastehi kamtina ta mastehi. Gambugoza nao na inga mpula nao sheo gamtuna nao zenguo. Mwende hata wani mfanya barua mwiprepare mwibihar mwenyu Afrika. Na mkera s'il vous plaît. Baga mtsungo ukansi mokrashe na udea na mnyezi mtu mweza daraja.
Gamjos mutina be mnyezi ngumni ko kabuli. Haukaina bani yaida ungurangu hasheo. Vanyini ulu ya uritaishi ya nzia. Rishideri perse, rishideri waswili, mani namna ya wanakomba, ili mtowe azali, ili mtowe rejimuini, ili mtowe serse, mkanti kamtina hata ideoloji na namna ya ushidari mtowe. Ichoti makalima mai, ichoti insulte zo kazna wasulisha baba hanu. Kamkaradhi manati manjiakili baka mtsokwatiti, ganyu madu hazi. Wanada mumana ya la plupart de ulak mtimizi agi 50 60 70 ans na mlitaishe solution yenti besa uwe na ruane komba yenti la muhe na ruane komba litowe azali shati makalima mai mde ya rangu hale gamwa insulteur rangu hale seko ayesh iza changer et kedo anza mjifanye tabwif mnyezi mbugu mwezo daraja na nyinga msihonti haukaya mnyezi mbugu tsoi hamweza mwe daraja hei Afrika. Même si ça va faire mal, c'est la réalité, c'est la vérité. Gamzuonao. Et depuis 2019, manao combat, manzom towe azali, banda kamsina stratégie, et ça changé. Comme fanya namna abasari zambao, ma kantim konti, ma préparé siasa, ma fanya heni za ufanya, ma mtowa, ma ziezi, ma kalima madei katina hata maana. Vanyika mtsona haya nyika mtukati mwangalia ya ukayeba no lango usiku na fanye bilan depuis 2019 rilobano ruwano na azali et izora hunrahindre. Wa alaykoum salam Mohamed Anlia. Oui mon frère Ahmed Jean-Pierre, ça fait mal mon frère. Rango usiku banu ekwa na damu wanu wahia na mkonti. Ranyuandwa ma politisi ma opposant. Ranyuandwa daula haki. Mshidi mkanti, mfikiri, rifanya mkonti na rifanya bila depuis 2019. Et ma kalima d'ailleurs a changé depuis 2019 jusqu'à maintenant. Kabati ça change. Et hazinda ila uyo. Message hena usiku. Udeya. Ma kalima mai. Insulte. Et ça changé hinri. Et ils ont changé d'azi. Vani kaubidi. Ni wangumluma mature. La plupart ya nyo ari misomo ngani na doctorat na dea okanyima ni wangu marumanti na mlifanye statistiki bilan depuis 2019 azali nani eo avancendo oware joidi ngonimba ndani haukaya mdoka wenja madamano kamtunga tambu mzima ya jamu miliani kamtunga tambu mzima mbungu za pia kamkara di ma changer idéologie rawanilienti kamkaravi ra changer idéologie rahuienti kamkaravi ra changer idéologie rahunda namna ya usoventi ya Komoro de heli lo madisa combat 2019 kabati changement kabati hatamba changement kabati hatazi changer wa alaykoum salam manael ezi changer sha hamangani na magayo zitwani kamtushida maona ya ukaya sami hafungwa salami hafungwa wenji wafungwa wakaili harumweti ngoma gobani et depuis la madisobabu jusqu'à maintenant wafanywa vote za marais hahundu wafanywa vote za madepute hahundu et hede helini jusqu'à quand karizia e makalima mai la kansi mkonsi la hadisi la jiprepare komba la joshidara waswili shahina usiku mesajimbi makalima mai insulte et izogamjo wasulindahu depuis là jusqu'à maintenant et azalinge dahu gagné dahu nyinyi mbungu za pia mbaki haruma mabutsu na mradi azalingu tsongoni kwa shaw haruma dunia hiyo de realite hiyo kamna hababa mabundu abo guhe yo daraja gunikiwa sheo gurengwa hasho na ushelu na shaulila yenyinyi gamtula nao zenguo gampula nao sheo makalima mai et de hello jusqu'à quand yeti aula hokanti mhadisi mchange namna ya wana gamlau hamwe bayon sokobila mbabi bada tsiwono ukaya mufti hadungwa wanadamu wa mdungu wadua za ukangasi harmati ya kinaswara wenjwa hatunga tsinzo maburunku wenjwa hatunga ruza mvinyo wenjwa hatunga fanywa zikao zoti za Kiislamu na singarambo ya ukaya izopia dumtapala. Watukufu
wakomori ngamjor maze suje za hangu. Désolé, haukaya makalima na tode number 1. Yoti makalima kwanza njengo za politique. Chanso kwanza ni virembavi. Walikum samin haji husna. Ni virembavi watukufu. Mwambeni haukaya hewe. Kamkaradhi makansi madofikiri mbavi. Bamwadisa komba ya ranguhale. Depuis 2019 ukabati hatazi change. Comme nous souhaitons bien bien rabo. Haukani tu doamba haukaya. Bientôt on va gagner. Déjà abasal zaba ongarjo hunda. Kamtina hata. Zefikila zangu izwa réseaux sociaux insulting roof. Nam change stratégie ya ushinda risove yensi ritowe haruma yetambu yiliyo ritowe madhamana walo yabo ritowe daula ilo yabo ribehe wanadamu wajuka na imani na mahaba nensi sho wanadamu mwafikilio watsubi wanadamu josuhete haukaya haini mga paroruma on n'a pas besoin de eux haukaya yenfi itlishio dzihoni ima politiswa komoronti pia wa usawa pareil kabatu wola wala woi Charangu azali, huja mwenye baraka, huja wao pia ce sont des gens vraiment affamés. Ruajua. Watu kufu ngarjao harma e messager hatu. Mwenyezi Mungu ajur jangia yarnike Kabul, ya janile zangozi change. Gamjo hosoni mayemna mwana ikao, yohamba anfa gate. Ikaraba anfa gate, na tsena ma sœur Manlulu yensi ya komori na bahatin bi swafi. Haukaro walo ya huarumao, wala walihitima, rawanu wanzo waje, wanu walihitima, yabo eka mangyo da hushambari amine Mungu, Mwenyezi Mungu do ujorere ya daika, joka na mahabaneti insha Allah. Yode manasi wasartu jujua rabaki arma politik, jo baki hau konseye na wanaze komba, ya huwanashu hatu watabishi wao, nuwanaume watabishi wao, nuwazazi watabishi wao, ruwane ye komba ya hatu, ili zishange unikaudorilio, hauka hundu aula, mimbaladina hadha hasa, sulti pia ndo hunu Faransa, owinjwa hatu, katina reprezenda rabaki Komor, ridio henda vakansi Komor, ruwahe majumba, rifanya tout ce qu'il faut, chassou henda vakansi, 1 mois, 2 mois, harma 100% hema je viens, et kanga wenda wafanya 6 mois, yo 1% harma 100%. Wakomori ngarjo harma e sujet, ze sujet za hatu zarhantivan. Gamjo sujet hemana mshuhatu wamba anfa gati. Oui madina masuru alaikum salam. Mwana mshuhatu woi mwana mshuhatu ikao ngewaeche na wajumba. Kula Komor nzazahe aja Faransa hale hazaya owanahe hunumanga. Mwana mshuhatu yoka iho Komor katina ya tufainiwa, katina ya tunikiwa, bahata magari genayo ngawi Komor wadaoni hao. Yao habeshewa yeye na ye nasioni hatimize misomo. Haina mwezi gajakawerewa mtinimwa 500 euro. Haukange no wanyanya ngwa wenji. Gena mzaza heyo mwanza. Badala ya heli wako mgate nizwa kumfanyia. Je motu hata fijo kwa nza jemanga. Shinde siko trompo wenji. Manama Ahmed Jean-Pierre. T'es mon frère. Depuis petit au Comores. Mononi Becha. Je sais que là où tu veux venir en France. Je des élèves vous arrêtent. Haukaini njo mabati jo kwa botuka bado na rohombi. Eba nungwanzo nsije na wehuja. Haukaya hunu ye mnaneji. Banda ngura hatso wangu. Ge manipilo wenji. O waso Komori. Waenda harmaze proje. Watso wone saukaya ngwasimbu hao nai. Kwa tina wakati wa uvayangu. Hauwa vai wajibiwa. Ekangwa umaga mpaka wasikomori do ajwenda marche soleil wende wajazwa na valizi wanguo na wanasili wasehula wende wasape une semaine à 2 semaines warejei wajwaringwa na nguo wale watoma valizi redova ya service bada 24 sur 24 hazi ijo des ababaisa walo Komori na singa nzoka ya owa mangado warengeza uye miji c'est normal winji wa palpite ha winji wa bengwa jao haukaya rija liwono abasa mdwe sa Komori jomba hadi hitima wakati na haja baada sikana visa kejaka ya hisa sikana fikira nza nje zangu nende zangu. Bon, je savais pas mon frère que t'es à Mayotte. Longue vie à toi, Mwenyezi Mungu jo hifadhi. Madame Ahmed. Ce qui est pur, c'est quoi? Ce qui est pur, watukof. Ho wasuli hunu mimi turam. Merci beaucoup, ma soeur Manlulu.
Au mwezi na wasuli, et deuxième mois, je pense de rentrer au Comores. Parce que ça devait niheli manga. Haukaya tika anje. Ihondi honakaya anje. Nle. Nlale. Diheninu. Tika fiju saba mama hangu saba nona il faut rentrer. Je peux pas rester ici. Wamba joju hamo saba mama kujaja waona. Viens voir. Et ben, on aura qu'au Jaïbouraï et que tranquille. D'abord, on a Marseille, 3e mois. Voilà, si Marseille. Donc, quand on a vomi Jenny, j'y adapte. Merci beaucoup, les Azida de Comores. Ça ne se dit adapté. Parce que moi, n'aime wa mabangwe, we kakamwa dingoni. Mimrume wa mabangwe, depuis Comores jusqu'à ici. Et Zadjiril. Et madame Chakwo ya trafi josoma mzadzai hamba mama ngamanzo njemanga. Mzadzai hamwambia ya ukaya mwana hangu. Gwanzo ujemanga na haini wanza onga ruhunikao. Oui mon frère Zainu mon frère. Longue vie à toi. Nyezi muna uhifadhi. Wanza rabbal alamin. Ya upone shari neze ajali zilo mayot. Nyezi mngu ya uhifadhi rawere fami. Mwanama Zainu. Nyezi Mungu ahubule msafara wa haraka insha Allah. Jelke wadzima hukaya hundi huwa lumba protection. Rahna mayetu wanzai rabbal alamin. Watukufu. Imana mshuhatu watafijo mzadzama biengwa nzo ujemangaje ufanye. Ngawe Komori nga mhereyo haini wanzao. Haina mwezi nguerewa 500 euro. Uo mshahara wa fonctionnaire. Uo mshahara wa ministre. Amoro 500 euro bumana hangu. Nguere yao jao. Gawona haini wanzao. Emwana mshola haharaya. Haba ukaya ngamanzo nije. Ula mzazi gamjo mzaza mwana. Ula demna mwana hemzima ulo Komori. Gena wajombaye hula. Shai mweklola de uko ujere. Habiti wa Senegali ni mzaza hai. Banda mzaza hai hambiti Senegali. Umsafara ya kaunda Senegali hapashi hapaspora Faransa hojaunu Faransa. Wata pasporo wa mbiti hula hata wasweli hunu. 8,000 euro a 9,000 euro msafara unsipia. Hawaswili. Abasar zamba umwezi kwa jatimu. Hata fijo wanzo seza. Aukaya hajahailiwa ya ukaya. Ye 500 euro ya jo unikiwa. Ya kaunikiwa hula. Gujo jitaishi ya waye. Ye mapesa nezengu ya kaudwere wa hula. Mzadzeba da wimro mara gujo mhulemba nguo. Shabada hakaumika mapesa hula. Hunuka na umika. Yemba biyandu na watu hitwani. Heni ujoka Komori. Ujo ukagate. Ye famia jo mangali. Yuenda hata haja hunu. Na diwaze. Hunuka na ugatewa. Il va chercher ou elle va chercher à se gâter. Waye. Kajafanya 1 mois. Songo paranono wa guguru. Laisse-moi tranquille. Kajafanya 1 mois. Hambia mama ikanga manzuni rentre. Mzaza hamba kuna usa Komori. Comment tu veux rentrer wakatika uhuka hulari mwabi ya utije. Abasari hurenge latsa 8,000 euro a 9,000 euro huwasuli hunu Faransa. Gami banu mimzaza hudaminao. Gwanzole je Komori. Mama, hunu vrema zenongo bizarri. Izoraka uwambilo hulatili zorwana wahaba. Ma fille, sinon hambia. Ya ukaya yuhongo hundo tout ce que tu veux. On te donne tout ce que tu as envie. On t'a envoyé tout ce que tu veux. Là maintenant, tu as une serré ceinture. Wabaka ngwanzo ujeza hunu Faransa. Rihubela ujahunu. Ngwanzo sisa. Emotola kafijo hende hata waye. Hajiwe haho polisi. Mwana mshahara. Hende hata fijo wabagamanzo nseza angu. Parce que ntina fami hunu. Tijahunu. Ye polisi. Waambia ukaya. Karna uhubea. Finalement hata fijo hata. Ye procédure. Ye polisi wa ilunga. Dans quelques jours. Giona riski ya sisiwa. Ya wawo peu ye mwana weyafanya o. Wawo peu ye mwana msho weyafanya o. Haukaya hambilwa. Vanunga rjwa kabale moto weya kabiro barini. Hapashia videti. Japa wajuanwa pashia o.
wasaya wafao wasaya wavukao hajahunu wallahi kajajoreje shema na yambangu reje da ya pashia avyo ya tupashia japawa ya unayauka hunu kana ufanyiwa ya kaufanyiwa hulabu ya kakomora sha wallahi kaka pashia videti hauna yesu kusio barini hauna mtapalo ho barini hauna halakal mauti ho barini haramba ukaya unufa na ukanamu wallahi kajajuhamba ukaya ngamreje komora shahajo sante umsafara ikaudu ya vira shahajatu ni mzazahi problemu mashaka handiyo polisi ukaya ntina fami hunu gami wamiche gamsufre je vais retourner Comore na mangali mzaze ikao ya konseye mwana utije hunu Faransa kantiho hainu wanza ngarhunikao hainu fanya ngarhunikao hainu washwasi ngarhunikao gawe na magari gawe na permis ho Comore gawe na de juba goligere gawe na mapesa ukangonerwa mapesa 500 euros par mois haja hunu hauno ya ukaya Ndadzahe kajamnika 50 euro ya waswidi. Ndadzahe kajamnika 100 euro. Hunu wa hija, ngojoka eberjo, hujanga o eberjo hamdadzaha. Ngwanzomba slipo, ngwanzomba vanya, ndadzaha ngujunike 20 euro. Shango fikiri kabanda huja, ngojoka udoni kiwe 500 euro, akaudero wa haina mwezi. Impossible ma sœur. C'est comme ça qu'on vit en France. Ici, il y a la galère. À 60 na kirtas. Uo yo usufre, yo utabiha. Mruja uiberjwa ni mzaza mru hatuwa mruda honi. Uo mzaza ho ya hwanza ya hwanziza. Ya hukose ya utije, hutafijo kujaona izo ikaw wakanizo iho Comore. Walaikum salam Makael. Kujaona izo ikaw wakanizo iho Comore. Shahukana matsomale bangono. Shaziniza ajalizinizo ntipi da sisi majovia. Gamjuka boulevard national, ngamvayo mnatrikwangu simple wai. Nemnajino wangu simple. J'ai jamais maître de sa coche. Je suis pas monsieur Ababa, le sapeur du monde. Le meilleur sapeur du monde. Ou kaka à chaque fois, il va mettre la sapologie. Shahoun winju haku. Nduhamanda mimitura mha winju haku. Sikarido vayango hunumanga. Su vayangu on rahafu. Sikarido vayangu za tuneuf. Chekanga so Comore sinil sungwanga mizoalo Comore. Haukane amua lo Comore. Wababeiha heizo rifanya uharmamiji. Shamrugu so Comore hahulu parfait. Ya dire. Hede Sephora enda hulu parfait ya 200 euro. Na ilaka japano turuki yotso hula parfait ya 5 euro na 2 euro. Haikle hasi Comore. Hede hababei so walo hula wanja maputa. Yode ni sirakaya. Si propose wa hazin tsutsa. Mimi tira. On a timiz université. Si propose wa hazin. Faransa. Depuis que j'ai eu le bac, si nous précède nous en anje Faransa so mamzi wa hangu mwenye huizaya. Hezekiel tasiza hangu. Yemze désolé yimana demu wa peo. Yetimru wa roho njema. Yetimru kwanza mwana. Yetimru kwa uresante sentima ya mwana. Amjivumbule wa hangu memi. Dès que je veux voir mes papiers à son nom, où j'ai mes procédures à l'honneur de mon père. Shayetim Lumanza, mahaba ya mwana. Yekanza mwana. Yetim Lumanza roho njema. Yeti sawa na wababa wa roho njema. Ma sœur Karima. Aukanga wababa wa hiya na mahaba nuana. Shame wa hangu Yemui, ça va lui faire du mal et kanishi, mais je m'en fous. Yemui, Shamnyezi Mungu mrengeze imani. Inshallah, ya mrengeze roho. Yanze, uangwaji na shatsindami. Awamala mina kazano asulina. Le cas de Kazan, c'est quand même, je voulais venir depuis longtemps. Manga. Sija, il est à Faransa. Là maintenant chez moi, quoi tu comptes me tsotindami, na quoi tu jua hedi chez Faransa. Na haini wakati wa birobarini hata waisha ukaya turamuha wasuli Espagne, balao da honi uhandiso huwazizia zentio banunge Espagne, kwa tsolo karangia wasuli Espagne. Kwa tuyo leo kala ungia wasuli Espagne, gujoka ujazahe unu Faransa, ya jahunga mbriam berge, ya fanye
mezi na mezi ya hunde mnaipande hata ya hunde Mungu ya mtahe ya mrenge mbahazi sheheni wakati ujo waswili walukomono duhu wazizia emana mshatu woi hasa hende hajideklari ho polisi hadungu hende hata fijo la kimsinadi ntina mruhunu ntina famihunu ntina mzadzahunu gamanzo nsezangu nzadzahi mwana mshengi haruma tambu na problem na nzona mbie mwana mshangu woi baike husiza kuna ugate wa madeli wakaugatewa kuna ugate wa madeli wakaugatewa haukaya wenji wa sufre wa birwa wenji wa sufre wa tabi haobari na tawasulingwa uhunu wewe hujahunu fasilma haukakuja tabia upasha avyo wende Senegal hula wa Senegal hunjia Faransa ha avyo hujamempa emwa go udemande usezaho gwanzo utlemdzadzaha ho krizi ya latse 9000 euro ya hurege ujahungu na hukonseyelwa hwambilwa baki ho Komori badeza hunga skilio wede mdzadza ulo yabo wede manazu kwanza jeruhuloze tsawo hutafijo yengo ujo wa hurenge ujahunu mempa emwa hutafijo dahoni bakutufanyezwa kwa ufanyiwa fanya emwa 2 mois 3 mois wambe mama gami hunu shalo ni ke 500 euro kaudonere ya Komori c'est impossible wo mdzadzi ala hitima wakati ajozi fanya abogaru hambe bo mwana mshahara haukaya zentuzinu ngojo saza ze procédures et police déjà sa warenge bwa kusisa changer avis wambie police ka je me retire je rentre pas je reste wakati mzaza warenge ma avoka wajo waneli chenu wakati ujwamba ndizo gamdo zangu kabati baike avoka joko shida ya waneli ngebide change fikira haufikiria mzaza haukeka husihi mzazahu ngujo fahamu mzazahu ngujo tabia hauka kuna hunda tamla hunikata ransana ekango juonorwa bahuka Komori ukagate ukawanziwa ukaufanyiwa gofikiri ukaya wosazaho Komori gojo lufanyezwa kufanyiwa mzazahu na wanzi hata shaka na hufanyia kana hufanyezwa kahufanyia ya bobo masweri do juangu kangabo wenji wa jahunu wa sufre ho waswili wewe kuja sufre baki alaikum salam jamu bebe baki utsahenamna ujan sortise au kamzaza hongu juenda mbi hata honda situation sha utsambe ukaya ngondo zaho da kutujibu na Faransa vanudo filka vanumzaza hunu Faransa mdudo rondowa indege rakaudo fikiri Komoro wenda Faransa songo jodo hunde mapesa ya leo nguninga si hao wenda Faransa gojo hunda gojo ndeba na hunde bala ngabo mzungu yatsola tsapakela mapesa izo de zetabili la doka nizo si wasaya vollo watiti ya bobu mwana mshohangu emana nifanya video yenu uchange fikira na ukahueleziwa kutuelewa hueleziwa kutukira ufanilwa kutukira ede helo jusqu'à quand yeka husindizo husiza kuna kawerewa emapesa kawerewa njaba mzadzangu jo hatsu fehanzaya haukaya yeroho ya mdzadze yo kaitsailiwa mana haukaya ye mdzadze ya resante ikoza samezishanda wogaja joranse mwana yangamie yaboga mambo ka mdzadza hotsuka ka kujo uransi shaka na ugate kuna ugatewa yabo change fikira s'il vous plaît. Désolé, on me rappelle ça, nous va nous très important. Désolé. Allô? Je t'appelle dans un numéro, je suis en direct, mais il n'y a personne qui attend ta voix. Personne. Bon, tu peux prendre directement ou je t'envoie là par SMS? Bon, vas-y. Bon, quand tu as fait, il demande un code. Fais-moi de signe. Appelle-moi dans ce numéro, ok? Bon, je t'ai envoyé directement. Je t'ai envoyé de tous les côtés. Watukouf. Désolé, une minute, il veut chez moi, en disant, bon. Nous, on sait qu'il y a un truc très important. Que notre son gamrou, et quand il y a un droit de s'aider, il y a un problème. C'est obligé. Au cas où il y a un yahu anada mwiti sawa nyezi mujuru ni kahati manjima na musumema wanza robbal alamin
Mwenyezi Mungu yarinike kheri na baraka rikiwa nada muhanzana hun duniani. Le 0 76 72 21 58. Désolé watukufu, désolé, tellement désolé. Elles ont goslo urgent. Nzoni kemru ye konti en garange ma pesa. Watukufu wa jamalif, Mwenyezi Mungu jurnika khatima njema. Ho hanzahi rabbal alamina. E mwanam shahatu woi. Mwenyezi Mungu ya jailie ya change fikira. Yone message yangu yinu ya leo ya ukaya ya tiki ajali ya mzaza hae haukangu jotuga mzaza hae ya feha hamu yekange na mahaba yahi na mzaza hae na resiste ya fanye enna udweza yaone maisha ya manga shaku na ujwa jote mzaza hae mafijo mzaza hae yandi hata wa ya wasuli hunu finalement banda hawasuli finalement ya wasuli yambie mzaza hukaya ngondo zahe. Watukufu, désolé, vite fait là. 060 976 060 976 089 7. Code 15, 14, 13. Gamsa osama okazi langos le urgent obligatoire ne occupé mulu ne mwereze coordonnées za carte bancaire yangu nemru ya irumi. Watukufu gamjo haruma e sujet e abili haukaya gamubo Mwenyezi Mungu ya ukaya abasarizambao e mwanam shohatu ne message ujosikini ya mzazahe ya leo ya ukaya ya tijiha mete mzazaha krizi ya joujitli ya harma problemu na tambu ya jotsonga owanyanya wa manie da rangu ya demande ya ngujo hunu ya haja ya mempa emwa ya jiboho polisi ya bagwanzo sezahe paso katujibwa na Faransa ngufikirukaya banda yeye. Merci beaucoup Fayoum Atuma. Gufkilka yeye banda hakahula hakawerewa ze 500 € hairewa magari hakaugatewa banda yanfa gate yo ja Faransa ujoka ugatewa helila kena parjom kinishia lakini parjo fanishia Mwenyezi Mungu narnike ejoka na heri wanasho hatu wanu nanu walokomori wadojokaya hujahunu na wobo wa haja sur certain rahanza rakujanza gojo galere jwa galereu neke uberjwa ni mzaza neke uberjwa ni manyanyu shahunu yeraha ngio yeshari ngisho yezetambu ngizo yabobu mwana mshohangu pense ye 7000 ye 9000 € ya mzazaho ya kahura ngarangu komori ubero Senegal ujahunu France utijahu waswili wambengwa nzo ureje wendezao finalement abasarzamba hujibe hao polisi ngo wanzo usisi wa Komori. Mwenyezi Mungu nanike khatima njema na musomwema ya jaile haina maana mkomori ikawa uloko la dojoka ya hunu kartsulo ndowe mapesa hunu katsula lara ya hunra hunu hazi za ki esclavage hazi za ki tambu ya bonge bidu ukaya mwana mshohatu ya leo ya ukaya ketsubidi yendeza. Watu kufunga joharma esuje ya bila ukesuje ya bili ndu walo na munjuse esuje ya bili ndu walo na munjuse ukaya mguni mfanyo mesaji winu waisha babi wimru bani yangu yabonga mjokaya kasina mjivia jomkinisha mbe gamkingiyo tira gamjida na tsahitira shengu jokaya njajo mri hatada kanzima. Watukufu ya shababi woi hajahani wono haneleza ezamhura izo mrumshi ya mfanyia nizo eda yaone mrumshi ya fanyao
si mwabi hadisi yon tina uja uyamba ukai hadisi ngu ya kiuchamfu hako. Tina uja uyamba. Ye solution jo uona, vomie wendeza. Haukaya ambabo tuila, shamiti mrunjoka ubaki yao. Fonendeza ngu. Basi na 2 mois rangu hadisi ya jiri, ya nambia yo. Ija, gamunjo harumwe hadisi. Ishababi wei halula mrumshi. Hazaya wana, daena wana waidi. Wanawashi waidi watiti. Shaye mrumshahe uo hamhundu na mrwamara. Ye mrwamara uo deja hatimizi âge. Aukaya hatimizi 19 ans. Eza jirihingi. Ye motola yonambia mbabahe wankabu ya ukaya papa. Mama elle fait n'importe quoi. Mama ngufanyo mafitibo papa. Mimi ntujibiwa. Endate ntula hamwambia mbaba uko wanazola bana uko aluka na piti horongoa. Hamwambia mbaba ya ukaya. Antukanga badongo jamanamme yabo. Kabadongo jamanamme hodahoni. Na woma namme momjini. Hama mahangu. Na boyeti tonto hangu. Ya wemana na wambia gazintabisha o papa. Woma nazola hunduambio mbaba wankabu. Hatensui e mwanaola hamwambia mbaba ya ukaya papa. Fanya e kama de hazini ujoda honi ngoza 10h à 9h. Uje 10h à 9h ngojuja wone izo mama fanya. Vala mzaze ye 10h à 9h bomrume ya roha o obota 5h du matin hedezahe mzaze guparo mwana mmemo mjini hawo haja hondani hula haja tsodobi hakubishe moto kati mjufumo gulabokara ngwe mwana mewo ya haja ya lofuko na mama hangu ça se passe quelque chose c'est comme dérange et moto parambia mama quand maman c'est pas normal c'est qui lui hakuwa na wazalo hunoma direct au lo kana pitié c'est qui ce mec. Pourquoi il vient chez nous chaque fois? Pourquoi chaque fois qu'il vient et kapapa kativan? Heno wakati ya jangu jo kapapa kativan. Wakati la mwambia mbaba. Mbaba katuelewa. E mwanangu ngu ni rapproché. E mwanangu ngu na monongozi nji. No leona ntunde. Ula moto haroho dahoni. Hambia mbaba eka mama essaye d'aller ujo dahoni. Na evitoro ngo shifaransa ukaya ya imbuya hatu ketubidi onrodo ijua. Kesubidi ya imbu ya hatu wangodo jua. Je ujo fasilizia wangu problemu ya hai. Wakati la mrume hende. Shahende kabula. Raheba naola eja kudahoni. Uhenda ba. Emrumsha yebanu hula wazi na bashe tidoa zambantu kaujanjen rangi. Harabake mrumshe. Nge mpe palpute. Ijo mkinishe mrumahe. Horo haya vila nene bana ula honjia. Haukaila delera ye mrumshe ya lindawe banaola ya njie. Gulunguna tali. Ha? Ebanu hahubulia uroha. Ebanu weisha hubia amba tidoa zamara suka ujanu rengi. Tidoa zazela kile za uhazini. Ula mrume harenge kumkuwa. Hanjarenge zela kile haroha. Kajenda zahe hahimikote. Haunola mruha njia. Ula mruho heya ya njie. Hoturaze etaji. Ola mrume hafanya 15 à 20 minutes ya retard. Hufanya 15 à 20 minutes ya retard. Habu mlango ya ukangenela kile. Hanjofu koni haono ngenji yao na ulawa. Haone mrumshahi. Ne mwene ola boikanda juu boenda Burundi. Na mabetira mwe mchanfu juma mbale kui. Je m'en bats les couilles. Wana umena mkima sérieux. Baba nous gamtungo pwesha rafashat. Gamlipa osheo. Wala mrume kaja trafiji. Atswamba izindi zoko unirenda. Na mangale wandu walua movement. Ye mwana hala wahula bomlango kaja kaujwa baha njoda honi. Hatuenda parisa mbabahe. Hoda honi hahime hangali. Olamana hatundu. Haundu wala mzazango mwetanda judene bwana ulango hawazi. Ulambaba wanka buhambie mwana hukaya utsinjie hunu s'il vous plaît ma fille. Ye mwana kajala tata wakati haroha hende zai. Kajabaki hanyungu wenzia. Olamana mme ye kaulanda mi.
Auke mwanamme weizo yaona linudzaze gamduni tena nimwambie linudzaze yabo udzaze ngojo utimwe holija weisujenge jao hamwambie mwanamme ule yaukaya hambie mrumshazindizo uko unifanya imwana huyo unambia zolangusi haina usiku shanja paruzi amin shanja kaujwa kazi ndizo unirendao hamwambie mwanamme ule ukaya juu hawendezao haukaya ntsina huwa wajwa baguni huo Jehova iwendeza. Mwanamme hajuha nekapoti harumwezizi hova ani hatuvaye siri wazima nekapoti ya Latif. Ya Rabbi kamdona haya kammono ziri sawa kamria Mwenyezi Mungu hiwa na shohangwe gamlolonu anwa umewasitara kamsuwa sitiri kamtuji sitiri mwanamme ola mwanamme wa mji mzima daye naye hajihundu hajuha bade mdume mwambia juha urohe wewe hondani wendeza ntina uhurema wajwa bagonremo roho dani hangu wendeza ola mwanamme hajuha nguvayo na balaye kapoti gyormezizi ya Latif hajuha vanjungu nsaendeza ye mwanahe mwanamshi ya kuambia mbaba hahe kapapa vievar mama rentre à la maison, maman elle fait n'importe quoi. Ye mwana ula hende haono gombaba ya hima bumango juu. Ya palisa mzazi. Haimo dungo ni hambaba ya haono kabala mama hingo wetanda juu dene mwana mmeola. Ya bo deja hasa perturbe ye mwana ola ya ankili. Hamenyele ankili. Hamenyele ankili. Ya Latif. Mwenyezi Mungu namnike mwisho mwema na hatima njema huanza Rabbul Alamin. Allô, ça marche? Oui, allô, c'est bien, il est marché? Ok, ça va. Je suis en direct. Je suis en direct, mais personne ne t'attend, t'inquiète pas. Aperde mwana rangu emakati yao jusqu'à maintenant et mwana woka jendo dahoni hendezae. Hala wa confiance ya mzazae. Ola mrumme hakansivala dene mrumshe ngejuma wambie mrumshe ukaya njaka ujwa kazindi zonrendao. Zila banda zijiri tulofkil kaula mrumme. Ola mwanamme gujonesa ujasadi wae. Gujonesa udhomana wae. Baada haniparana mbia bangu mitsima mbia hujionele ngawo shirika huo na babotwira si wono be wakati mwanamme akaujuha na mabarohe hajuha ne preservatif hujuha rohe ndeza njamkomia njamleda mbanongo saba yewe we fikira honga nzo ufanye ninsi na ufanya message aswabude video hiyo yeso lisonjo hambia roha wendeza ntsumenya roha wendeza okabuka batsindola iyo baike hubaki gujone hanai Mwenyezi Mungu ujo huona naye ukabusa ujionelea vumie roho wendeza watukufu message nunga mwifanyo hauwatake mjomba woi message nunga mfanyo haumenase mjomba woi haukalinu dzazi oisara mbavi oimrumme haukaya vale mwanahe mwanamshi haruha hendezahe hamana na mzazahe he action yao na mzazahe yazifanywa haina usiku hajayambia boperwa hae eza jirihim ye mrumenge yabo kajaruha hendezahe emrumme kaja hausi emrumshamba boshensi na uzirenda tena nsami hasiyabo habaki njaka uzijua ka habaki njaka uamini kawala habaki chidorenga kwa hendeza finalement message nunga mumbeshe le karboshilino na bewe timrumme wedzaze linde demrumshe uo kanauzia gutso jono huremea haina wakata jonge ya jonretro ye mwana kati ye mwana hajimbe ya jibar mafaye ya wema na wumana wa hemzaze hajihungu haji ekarte de sa famille izo mzazahe yafanya baada mzaze hakahutrompe mbaba wankabua ye mwana haonesa ukaya zourisa zimtabisha haruha hendezahe hende faye parce que honoka mzazahe katufanya wewe warondwa zena ihuba koda honi turamukomenya nikahi ntsumenya nikahi kabati nikahi yabo kabati ndola yabo
Yamba wende ujuonele wenjia una ulawa. Unambie mimi na benaretsa hadi subedi saki uchafu. Izo njuambia wonese valoria. Wonese mrumshaho. Ruha wendeza. Utibaki. Ukubali. Nje na banungo dahoni. Ngulalo. Gedene mrumshe. Shaya buwoka tsone hahingu. Mrumshe woka mstehi. Mrumshe kamwaza. Yomo na madezi kabazi ya zivamba. Yodi banana mbi wanaume. Na mkera dimjiankili. Mrumezi fubazili. Mrumezi fubazili. Mrumme kado jiwode se soma mrumshe. Mrumme yoka esclave soma mrumshe hamahaba. Gamhanzo. Je t'aime. Je suis fou de toi, chérie. Demande ce que tu veux, je vais le faire. Sache bien que t'es au fond de moi. T'es amour de ma vie. Ils ont goûté de bien mrumshe. Shaika ijawakati. Ikao. Yahu pasheo. Ijarma wakati kao. Yahu humilié. Hosoma mwanamme baniha. Ikawa mjimzima dene mrumsha. Ikabidwa mbukaya. Mimi kakazaivaho. Il est amoureux de qui? Ce mec. Il est amoureux à un fantôme. Parce que mrumsha est fantôme. Yabwe mrume amoureux je. Amoureux hingli. Amoureux ya ukaya bumana mmewode ya buone mrumsha. Hobwe njao na ulawa. Eke ngodongo ambilwa. Neke ngo ambilwa. Eka ngo ambilwa. Yohamba izo njao. Shawodi wajuonele yimatso kwa maatso komsa. Watufunga mrudi mwambieni. Hadi sinu njakanza niambe. Depuis 2 mois de yajiri. Yafanyishiha. Njapara filaniyo. Sheka nga muyambo. Lukaye mwanamme wengwa. Wandu wanaume. Watsongo rusowoni hahindu. Haukaya mrumme. Unrumshahu wa monefanya kosa hamadilo. Ikabidi mnikeze tola kandra uwende zao. Uwende zao. Au kabuka no parju kamaste. Kabana uparju kamaste. Kabana ukamahaba. Kana uparju huna manadamu. Kana uparju hunikasheo. Izo ngo zakobidi haini mgulona akili ulona roho ya ile ya ukaya. Je me méfie. Oui ma soeur Manloulou. Wangi amurohiri yabo. Wangi amurohiri. Haye? Banune keikao huishia. Banemru mshaho timono de ina tiramu. Banemru mshaho timono de ina mrukadha. Boshe ye tiramu ya mruhingata udungane de ona ina itimanzani wangu. Je vais pas udungane de ona. Huja huishia tena. Kejamba umfungue. Shahotso huja. Wende wajuoneleye. Yende hatemana haho wankabu. Zimtabishe. Yadohambia papa. Nsuelewa mama. Papa. Mama nsumelewa. Izo mama yafanya o. Kufanya wandoda honi 10 heures. Ba chaque 10 heures. Gabatsogoda mwanamme yabo. Wende wajuoneleye. Ho amashekanda shahaho. Shahaho wewe. Wenjiao na ulawa. Wahundra mwanamme. Wambie mwanamme ya roho. Ya jua ya roho ona kapoti. Waoneke kapoti tsaila. Ngiyo bala. Yabo hukasuruka. Huono wenjiao na ulawa. Finalement, wakati wakabidi uonese kawe mwanamme. Wendeza hoshahubaki. Amour. Yomba amour imbécile. Amour fantôme. Ni même mshango wakati natsojo na mwanamme hamzingaraja. Twalaka. Rumshangu na jomo na ukaya. Hatso kanti dena mruja ngwa hadisiyo. Haruma andra tsu ya kipublic. Shakashe. Twalaka. Ngirambi. Sawe mzazi hamadawe. Hula tsemana. Yabwe ekanga muhabio ngamjoka kuna uzizia. Shale kalbo shila mrumaho. Lo jinrini ngamrudi muhabie. We babi hamadami. Wa ujikaza. Shaka messagini ya ha. Mru essaye badaga Marseille na mebam na tsaitura. Mjohutimizi. Usinema. Gamtsongori patsaibu. Wanaume. Mrumshe karemwa. Mrumshe katabishiwa. Sheke mrumshe hauka ushia katsuhutsaha. Hedi hata hahu trompe. Hamashe itadashaho. Hofukoni haho. No. Pasiansi kaiti. Mahabaka yati. Yendeza. Shatsu hakansi le jinrini. Oui avuka. Woti mwanamme. Le jinrini. Ngomba hatishanzani mbatumbre mame yontani. Yabe gori patswa ibusi wanaume wasaya.
Gohonsuke mrumshe wangu johuleka gujohusta yangani mana deja usa mperde mana usa perde mana bomrumshe ye mana ho hasa hendeza hasuka hajwa kam mzaze nge vampire mzaza hahe nge cinema mzaza hahe yetimrwa sitar ye mana ha hushini bomrumme dada ye mana ha hushini bomrumme cinema ye mana ha hushini zimtuki ya hendeza wewe mwenyile gato wakaudohula wahungaliliwa ni mrajina matso kwa matso kutsutika wanilo wallahi kama mimi najo banda au najo exciter njajo parjo exciter yekatsi jwa kabani tsiwono kama njamba hindu yao njajo parjo data na mega gamo exciter wala nguge njajo ani hato otso angalia tsujo dudu amu merci beaucoup Bahia. Nyezi munanike musomwema na sitara wanaume wanu wadora ngaze decision haukainde jotsonga mrume atiste hilo de mrume ujo ke mrumshengo ntrompe shagambeki mrumshengo nrengeyo shagambeki wati mrume yohamba bido yohamba cinema yohamba kauchu Panuga buwangu watukaziwa wakazwa ziunguza wanaume shabansu wanaume hayuona haya unacha sinema baurisa uchini wazeke hadisi hunabiani yambe domu wanja yamba shema na niyamba undabu natunda ukaya banda uhelele mru mshaho yafanya ho wekana juhaho ye mwana hendezahe mwana kabuaho hamana na mzaza hendezahe haizo yaona Tunafikiri kawewe ngojo njia imani wabega mondo zangu bawaiti mrumshe shahubaki na wale mrumshe hatunge mwana hendeza hubaki na we hujionelea ye mwanamme woyo huona nzani kujodo kuna mruhinga ye mwanamme wa muhelelea mashekada sa kujodo mwana mruhinga botura yewe hindi zonongo zandani sisa botura yewe hindi ye TV privé ya hao majinrini makaseti haukaide objectif ya hani ndo kanti moremeana owanrwashe haswadani kam tu respecte mazmeji wanu walolomi jini hani kam tu respecte na mletu wanasho hani waloloni wajeni wa Vivian permeze couple bamtongo kanti mo dunge mazmeji wanu muwarombe ya na wanasho hani kamja walola ni wajeni mkanti ganyi juma umenya na unjia maze couple na anzamwa menyezi zendola shema labadu wanawashe mwanamme womo mjini hanyo ya paswa mashitwanda de nawe haka hanza tukahulola hale tukahulola shahulola ni mjini mzanya wanayabo ngorongo jingu sinema ujumla za mashitwanda alafu mwanamme wewe kutina akili na hikma ya ukaya ya bora ngule wo kutuoneha mwanadamu kutuoneha mwanadamu ngoneho sinema ya mrumme ngoneho sinema ya mrumme mpaka seti ya mrumme yode lione hao haukanga aminuka haina mwanamme ulo Faransa ba ho jimlo fo hana moti pia ujo constate ke mrumshe ngum trompe hafunye matso katsure vandik lo kaseti oui mwana mandili lo kaseti Sideru alola osha kwa tsuri lola na lile vandike lile volte harme malahu ya hatu ruambe ukaya mide mrumme mide na hulola mide chef baikensi ya Faransa yamba we chef golibwa mapesa ya buli ya la kaf shakuna uja unifanya izo minanza izo wanza esha tsungwa shahatu wana shahatu waridunga juma urenda nai na uritsimbiambi dabo tsoshi dara revandike dabo tsoshi dara onesa ukaya sidi wandwa ume Mizungu na rupone shari wanashwa kukamkina ya baurisa gamdudu sao ududu saurisa tapa ont ikaubidi utsojisuside wakatone mrumaho ya ubahatisha bogodoro juhai wekanda juruhai ufanya ndugu za kibatani ikaubidi utsojiponyarde ujitowe ukauti mwanadamu na mkina bwana sho hatubaga mlipatsanyi bwana mwetsino gamliposho wa mwetsino na mstihongo umahani njoo binadamu ganina wana walio wangu maduha sikamtuste huwa na hanyu
haukatinde ida wanawashe wenji gamzifanya ganina na onluma maduas gam trompe wa baba hao wana hanyu kwa zuo nao haukamtu atataziza gam fuko wana hanyu kwa tuelewa ikama mangu il joue mamangu il fait n'importe quoi la fini de mangamizo wana we déjà sont peur de mana et mana wa sahendeza ikabi de mrume we yendeza shahabaki da le fenese le ujiva le fenese le naskar le fenese le nulo jema fenese hingri fenese la liwani ndema hauka fenese la liwani ndema à l'époque volo watiti hauyembe ya liwani ndema à l'époque volo watiti surengari puwa la yendema ya hala rili wa upande shainu yisijini ha gasimanga kejabidi mriale poubeli kejabidi mriende ya poubeli ya je marome kejabidi mriende ya renge kebabu ya latiwa ya tushiwani mba ule nonga sifaransa kejabidi komori à l'époque usikaufanyishia baada mruha kama tomtiki gamna rengembe ila ni puwa upande hunwende mayahala nile ukamitili mahombo menji si mahombo ya nruwashi parce que j'étais petit shabasa le fenese la lisi jini uona ukaya gabo mrulo le mwengulo nai wabengondo walile alafunga wa yabo hubaki ye mwana wakabuaho hatukiwane zarandeshe halauda honiendeza wewe mbaba warendwa nai wale fenese lao la sijini hubakoda honi honto atua bu sinema honto atua na mfanye namna mrinike ufisi mrinike jasadi na suha na mvu harmatinu haukamrumme kadorondwa esclave yorondwa esclave ni mrumshi hama habana nyanza hama kalima ya sukari ya mon amour ya mon cœur ya mon bébé ya mrumshaho na hunende esclave à ce mot-là shati esclave ya ukaya hurenge maname ujodanishia yekango wanzo ngojuja ubaki yekakututsa yendaza Samba hadisi vani ya manamsho hatu ikawo hambie mrumahe ya ukaya ye magagawanu kwa nauro hawende zao ngwajodoja nwapishia wohila ngamwishila upie video yoti ifanya ba yekawa wokutujibiwa yenda zao shema Afrika kwa naula odaoni hangu valema na mbehila dabukaye ya Afrika ola mrohahe gena mwana harma owanawala ya wazawala pia gena mwana wala ika oblige à sacrifier mrumenga moshila video yoti ifanya ba uhatsa wema Afrika vomrumamba ukaiva mwana de muanu ngwadungu johango jopisho hila zaban ambe shia eka kutijwa ndeza ngwajo ubaki siyamba banuga moshila zoti pia yabolisa bwana shohatu wajini ani walihitima humdurenga mrumme mwanamme na balanga una mwanamme wa mara rubala gaona wana wateti bala urenge mwanamme momjini hanyu yatsuhulola yatsuparuhona na valori ujumla za male godola mrumaho ya jahu bahatishe wenjeo na ulawa katsuju hayatawa yafanya jemana ya juhenda za shangu baki ya ukaya midu wanzole fenese na ishengi lobiti evoli lobiti lso ulishiha wakaustahamili olale bitilo wajahunra mdutse na ya lilao kutona ukaya le fenese giljibonyongo Mwenyezi Mungu ananike khatima njema watukufu. Mwenyezi Mungu ananike musuma manasitara hunu duniani. Wanasho hatu Mwenyezi Mungu ya jailia ya mnikeni ukinahivu wa mahaba na nyanzo harumwezendo la zahanyu nezefaye zahanyu banganyu malahoni ganyu nonro umahanyu mruna nabaki haruma sitara mria jokai manadamu woi wemru wa sitara vanuka ngora ngomru hujuha hu deplace shahodani haho hahemru mahaho no wana haho gobali osinema mwanamme ujeumbe hoda honi ce qui est pur de mwanamme woi kamuhambio wotsi mwanamme wesuuzi. Excitez-toi. Venez me voir. Mes respects l'ont fort. Monsieur l'emblément et madame emblément. Monsieur Ababa. Notre étoile de Comar. T'es le meilleur monsieur l'emblément.
l'homme exemplaire ya kaubidi owanawashe wakeja madame l'emblema owanaume wakeja monsieur l'emblema haukuwa wanudu warusomesawe mahaba wanudu warusomesawe malezi wanudu warusomesawe mko wa shubinadamu wanudu wa merite wa honore wane daula ya Komora haizo ikawaronesa uharumwa ye dunia mafi longue vie à eux. Meilleur couple dans le monde. Watukofu. Ye bwana weikar naomba nafasi. Ye mjomba wenti naomba nafasi. Jusqu'à le moment que tu vas être. Que tu vas s'énerver. Ou jeni hule. Haukanga manzo unerve. Njeni hule. T'as pas honte. Ye histoire ya mshahu yonge julani hao. Haukie mwana kajazirati. Ye mwana ngwambio wangu. Ye mwana hambia wangu. Bahowa wahubuwe hanyo hambia wanzanu hao. Ya ukemru mshangu timpasana mwaname wetwanda jungu watungo urema. Na nafuzo wangu wahuone hudungana done yonziani. Huni para huneleza. Deja gasina 2 mois. Hure jai hubakoda huni kujabotura. Antukabala njenda zangu. Bantusida na lituruku. Le fenesedi nule ujibalo na sukari. Waneleza. Na jobu korije. Shahu walala. Mnyezi muna niki khatima njema watukufu. Haukaya izolongo ikao zilonziro. Haukaya sava contaminer tout le monde. Eke mzado ihambia mwanzanu wahe mwambia hede mruma hangu. Bumroha usiku wajabu itlada juu hangu. Hajanu hungu na nehawara hangu ola. Vahima zanu ola ujaba hede za shaka jenda zahe. Saspuro la range fikira na mjufanya mruma hangu. Mnyezi muna rpwene shar. Shahu wazazi. Wazulu. Wadunga Burundi. Sahuwa na shohar. Watu respectuan roma hao. Watu respectuan roma hao. Wadunga hawara. Wabalu hatuma lahoni. Watu natamba piche. Waduaza ya ukaya. Ze konsekansi. Gajola tsowana. Owana hao. Gwajo ukawa. Jolike mwana mshewe mwanahe. Hakawa hauke mwanahe haono. Ya ukaya mzazahe. Tsola bogodoro juu. Papangu amparisa na mwanamme. Haruma. Sheiklanda shahe. Watungo ufanya. Wasihana uhea. Zonungo zili sao. Zonungo zili sao. Yodi manake mjomba wenti na mbana fasa. Antuka don tatalia. Don tatalia paske rango usiku neleze hadisi yao. Na bentina uyamba hujihundu ngo tatayo. Gamtungori paswa sase anisheo. Gamtungori pasheo. Na mamrogozu wanaume hujunde fohu wanaume. Na mkera dhimonese personality ya hanyu. Husumwandu washa hanyu. Ngumshati jiha hupakwi hauredeka wetsindu. Hado hutrompi na unga ubala. Gabo mjomba tuo njafanya mesajia. Mjomba wote nage marsiva. Hahondo hata gama mna stilo. Hahondo hata gama mna shiba. Wengu mshama beukaya. Kakutsura hawedeza ho. Na boyo ulibwa mshahara mnene safi. Yoshida tape dans le 2000 euros. Kado lenga hata centime. Mrumshede uko urenga. Mrumshe katina mahaba na nyanzo. Ya ukawede mrumahahe. Yitsudo mrengia wanaume yomonesa hodahoni. Yemrume wakati ulalo salon. Mintina urohaba numpaka. Ntina ujamretso wana hangu. Wajiwa lola ni mrumra jina. Ntina ujamada zangu ntsu wana cinema. We cinema. No wana. Wana huwa umaudu wakana runguzangu wajutle duangali mzaje. Mwana wa mzaje. Kijaba mwana tuwa mbaba. Shae. Netsehem na nyumba ukenti. Utawe ajalu sijofu ya Abrahamu. Shanga wabudu ambe ukaminti na ulawabani ni mrumshahu kutungubi kadite ya watuko dahoni. Watukofu. Izo juamba mnyezi mganikim na mwana woi. Rohunku haizo yaona. Baada haono mzaza hikarangu hale. Haka utrompe mbabahi wankabu. Haka utrompe mbabahi yaka umlela. Haka utrompe mbabahi kao hamzadu wanashuwahi yaro. Zikamtabisha depuis longtemps. Yedi akambia mbabahi yauka ya mama. Papa, viens voir maman. Il y a un mec qui vient à chaque fois à la maison. Yawe mwana. Haji hunruwaye. Haka perturbe. Yika obligé. Yambie mzaza hae. Yeza mbaba heza jil. Nembaba hunro solisi. Ola mbaba hende. Eda hunro aksyo vefanyishia uhufukoni hae. Haji hunruwaye zimtabisha. Zimderange. Yika obligatoire makati yao. Yani pare. Yaneleze. Simwambe ukai hadisi yonsi na ujau yamba. Shemana ni ambao dawe mwana
yaona yahelelea banda mbaba habua hofu kona mrumshahe ngulalo na mwanamme mumjini hao ne mrume ye mjeni ngwafanya ngo solizo witlanda juu ye mwana ya jazelelea ika oblige mwana ya juhe ya tawe harenge mbaizazinru henza henge harmafaye ika obidi ye mrume ya onese ya ukaya ye mrume shageja ka obidi ya baki badala hajionelea halitundu mrume wonge yabo she mwana do utsoda honi nyezi munarpone shahuwa naume makaseti shahuwa naume maswalabwe shahema gaya yakazwa mato ya ukaya mrume kadukaza ibaho na haina mrume ikao ujojweke mrumshahangu gunremeyo huono hubaki we mrume sinema ta ujeufe wakati kawe mrumshahu kana uparojo hustahi shangu juna ya ukaya ngozi juo na we kutusubutu warongoa baki bangujo hutimizi hata wawe ngojula wa hawa ziodaoniho ujitapili wakati kangejo katrotar nyezi mgu narengeze mwana woi iroho yahe ye mwana yake tranquili ye mwana woi yadiwaze izo mzazahi kao do yafanya ufaye kao do yadiyo nyezi mgu ya mproteje ne mavayo ya mproteje na nadamu wapeu haukai kajaruha ohao pour rien shaharuha hasibabu dezafanyishiha hasibabu dezajilo soma mzazahi hasibabu dizo mzazahi ya kufanya na nizoende aziwana ya de mana jomba ukaya rabbi rihifadhi ya mwana mshahatu huo haukaya wonge na 19 à 20 ans ngefaye ujailie e ankiliahe irangelee ya tikubali mru hamredenai hau ya jenda ngombi hau ya dunge nziambi hasibabu dizo mzazahi azifanya haliproteje mwana mshahatu ya Allah uliproteje mwana mshawai haukaya wemru wa mararu ya una nungozeka wenda na hii ikao haka wananizo haka utukuanizo sha yemziro wa alaikum salam hasbogos sha yemziro mzaze ikao hao ani habenze habehe mwanadamu ihofukoni mbaba ikao hende hao nukanga mwaname almashekanda sha yaona ze aksio wezifanyisha odene mrumshe yembaba kajenda zahe shahakansi uimbaba sinema kaliboshi uimwaname sinema kaliboshi ngamdidi nuhabe ukawisha babi ngawona o wakati wabidi ujitsahe simpaka ukensi almumra jahannam yezu muna hifadhi yarnike musome mwanza rabbal alamin yarijani yarnike sitarahun duniani wanashohangu mkane mbaruko hamba sitara mkane mbaruko hamba ubinadamu mrado joka mrume wengu nanzo utifanongo jotoge mrumaho ya fiha kriz hawe mrumaho ya la tscd haukaya mrume yabaki ya la tscd wakati kao ya mrumshauri d'esclave uwe mrume sinema ikao yankiliahe kaiti njema shabu harendeha dida nyezi mwana rifadhanike musomema wanzah rabbal alamin karnauzia huwana nezembi avec le respect hasitara shakarnau jawanu revubwe madina baringa wanu wanzo revubwe madina otsidu warirumao c'est ma façon de parler je vais faire mon combat avec le respect pour que ça change ne kanga change gajo change hasbabu ya Mwenyezi Mungu Jabbar chaque na change hasbabu mitiram l'important c'est gamambo wa komoro ile ukaya c'est pas bien horendana nai hotsimbi anandi gerabe oui mwanama ela le bwiza gerabe mrumme ikao ya lulamru hotsuenda hazini yendi ya hutsaishie yendi ya tume hau yafanya tuskilfi hanga lebo mrumshe na zefikira zaho bo mrumshe zembie zaho zonti pia udomronge ya mru hujo hodaniha roha wende honziani roha warangeloteli roha wende wahe mwanamme shango mbale uju haho kutsona kaya yabo huditima hata mpaka yabo boom